Topçugül Şaydullaeva. Atles Göynök. Angeme. Ün goştop audiolaştırgan Ernest Kıyas. İğnine örük kaksalıngan çoğun başlıkты götörüp atasынан kalbay basıp keletkan sekelek kız bolgonu 7 yaşta. Bıyıl 1-nji klaska barat. Al iğni oor jükten talıp oorganına karabay, kadamını kışam koygonga hareket kıldı. Çekesinden eşak ter ketken, tidesi kalçılday başladı. İntigip de kaldı. Birok kadamın basаңdatkan jok. Antse da atasından kalıp kalat. Bu çoğuçun şarda bir pasta adaşıp geççüdey. Üydön taң azanda çıkışkan. Bazarga degdegen kız erteň menen nän üçte da kılgan emes. Atası bazarga jönögöndö baldарын çandagana özü menen eriştet. Al жалгыз bargandy jakşı göret. Bu kızdın atası cumasına bir iret Tajiklerden İsfara şahrındağı bazarına jarym müşökten görü alıp gelip satıp üýge et aş, çay çamek, işi kılıp bir cumaga jeterlik gem-gemtigin bütürüp ketip jüret. Kızdın atası şüntüp cuma sayın aylap, jıldap, ömürü ötkönçe gattadı. Örük bağı bu kişinin üýbüle bala çakasın ömür boyu baktı. Uşuga şükür. Antpese kolhozdan aylık jok. Geyde gana buğday berip koygonu bolbosa kaydağı pul. Oşon üçin örük bagın bu kişi göz garygynday saktap, wagynda sugaryp, tübün jumşartyp baladay bapeste bastırady. Kartay bulam çetinden garasaң bolup kurgagan örüktörü kışkısın bularga otun ele. Örük zarlıklar kışkısın gömürlü çanda satıp alışat. Alardan örük otununun tabı sülüktüğün gömürünün gem kalbayt. Bu kişinin örük bagынан algan 1 yıllık tüşümü bir çoğun bölme kampasın bütünдөй eyleyt. Bul kaktarda üýbülösü menen tik turup 2 ay boyu kurgatışat. Örüktün bir danasın jerge kaltırbay terip, jynaşyp, anı gamıştan je talçыбыкtarынан jasalgan çiýlerge tögüp jayışat. Kurgagança bir neçe ret arberi odarıp, barın birden goldan ötkörüşet. Jaan jaşın bolgonda örük jayılgan çiýlerde arberi götörüp gorgolap esteri ketet. Antpese suw tigen örük kapkara bolup kalat. Daragy kışkıga otun, mömösü jyly 12 ay üýbülösün bakkan örüktör bu kişige atasından muraska kalgan. Çetiden garlayıp baratışat. Hemi bulda baldarına bak kaltırışı gerek. Salt oşondoy. Millet de oşondoy. Bıltır örüktörünün en mıktı degen sortunun daneklerin jerge oturgulgan. Hemi oşolary jaynap çıkıp berse, adardan göçöt östürüp kıyılgan örük taraktarının oruna tigip çıgat. Bul jolu al bazarga kızın eriştip aldı. Jön erişitpey, anın iğne da çoğun başlı götörtüp koygan. Anı görgen avtobusda ayıldaşları dele taң kalgan jok. Ha, İmar baydın kızı bugün jan göynök giyip jasarat eken da, dep erkeletip koyuştu. Avtobus içinde örük salıngan çoğun başlığının üstüne tepeyip oturup algan kız an sayın mulungdayt. Bul ayılda mıntıp örük götörüp İsfaraga jönögönдөр arasında bala çaka köp. Baldar üýde ata-enesine gem garçyn ayta başlasa ele, kimisi bolsa anı ayagına dere ukpay turup, "Meh, kampadagy örükden aldagy satyp gemiňde alyp al" dep koluna açkışty garmata koýuşat. Bu kişi de atles göynök giyem degen kızına uşintip açkışty garmata salgan. Süýnüp ketken kızı çurkap barıp uşul örüktörde salıp götörüp aldı. Al bu ýyl mektepke barat. Kızlardan bari ak fartuktun içinden atles göynök giýebiz dep atışat. Bu galsınby? Atası bolsa adatınça götörüp jürgen örügünden aşykça juk götörgüsü gelbeyt, götörä da albayt. Anan galsa atası kaptagy bardyk örügün satsa da, üýden gem garçynan göynöke akça artbayt. Tünü boyu atles göynök tüşüne girgen kız taң atpay erte turdu. Al buga çeýin mында göynök giygen emes. Kızılala şuduragan atles göynökçön özün elestetip, uşunçalyk jagymdy sezimden özün goýurga jer tapbayt. Adatda apasaga çıtpıttan ele göynöktördi özü tigip giygizip koyot. Alardın gülü da koz emes. Al geçinde gamdap koygon başlıktagy örügün iğnine koyup arberi götörüp gördü. Üýden atası menen çoğu ыкçam basıp çıkkan jüktüğü kız avtobuska girip baratkanda gana biraz kıynaldı. Tepkiçke butun koyup içkerige ıntılganda iğnindegi örük anı artka tartıp jıgılıp keteyin dedi. Birok artında turgan atası anı süýüp kaldı. Birok oor başlıkты kızının iğninden alıp koyalgan jok. Anın
Өзүнүн артында да араң көтөрүп турган оор кап бар эле. Апта сайын өрүк алып келип саткан кишини тажик соодагерлер жакшы тааныйт. Анын өрүгү да таза, таттуу, өзү да жакшы, тырышып, көп соодалашпайт. Булар айткан баага бере салат. Турганда эмне? Кудай береке пайызын берсин. Бул кишинин болгон жашоо эрежеси ушул. Картошка жыйнаса да, чөп жыйнаса да ушул сөзүн айта берет. Атасы менен кызынын өрүгүн бат эле сатып алышты. Атасы адатынча тажиктерден алган пулун эсептебей туруп, көйнөгүнүн төш чөнтөгүнө салып койду. Анан оор жүктөн бошонгон атасы менен кызы жетелешип, шаардагы чүпүрөк базарга келишти. Мындагы башына чүмкөнө кийинип алып, колуна кооз кездемелердин түркүн түрүн кармап саткан тажик аялдардын арасындагы ызы чууну көрө бересиз. Алар да көпчүлүккө кошулуп, ушул түртүшмөй базарга кадам таштаар замат соодагер аялдар жабалактап кызы менен атанын айласын кетиришти. Меникини ал, меники жакшы, бу жуулса оңбойт, бу бурушпайт. Кыздын болсо түрлүү түстөгө жылтыраган атлестерди көрүп көзү жайнайт. Өмүрүндө мындай кооз кездемелерди көргөн эмес. Кайсынысын тандарын билбейт. Бири-биринен жакшы. Атасы болсо баатыраак ал дейт. Бул кездеме саткан базар ушундай түртүшмөй жер. Тажик аялдары милицияны көрө калса, сатып аткан кездемелерин бир заматта кенен узун чапанынын койнуна катып жылт беришет. Милиция кетер менен жылтыр маталарын улам биринен экинчисин четинен суруп көрсөтүп, базар аралагандарды бура бастырбай сатканга аракет кылышат. Кыздын атасы жалаң аялдар чурулдаган бул базарга киргенди жаман көрчү. Заматта тажап кетти. Кызына ачуулана баштады. Алам деген атлесиңди албайсыңбы? Ары бери басып бербей. Атасынын мүнөзүн жакшы билген кыз шашып калды. Токтоосуз тандоо керек. Муну алам. Кыз кара жолукту башына чүмкөй салган, бою пакени аялдын чапанына катылып, билинер билинбес чети чыгып турган башкалардан кызыл өңү көп атлести көрсөттү. Атасы ошол замат акчасын берүү үчүн көкүрөк чөнтөгүнө колун салды. Салды да өңү заматта кубарып кетти. Айтат, пулумду уурдап кетишти. Ой, нымсаптар, бул эмне кылганыңар? Кыздын атасы жапай үн менен бир бакырып алды дейсиз, базарды жарып кетти. Аны баары карап калды. Бирок эч ким эч нерсе деген жок. Бул түртүшмө базарда чөнтөкчүлөр көп жүрөрүн баары билет. Базар улана берди. Бир гана кыз селейде да калды. Анын баятан берки кооз кездемелерге сонуркаган бактылуу жүзүн моңайым чалды. Кантип буту бүгүлүп, чаң жерге отуруп калганын сезген жок. Атасындай бозала болгон кыз бүрүшүп отурган тейде бетин басып, ызадан чыдабай эчкирип ыйлап жиберди. Мунун баары атлес көйнөктүн айынан болсо да, атасы кызына эч нерсе дебеди. Тил деген жок. Жөн гана өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлаган кызынын чачынан сылап, өйдө тургузду. Эч нерсе эмес, кызым. Биздин акчаны ким алса ошонун үйү күйсүн, номарт. Сен ыйлаба. Эмки базарда келип сага атлес көйнөктү сөзсүз алабыз. Биздин өрүгүбүз көп да. Кудай өрүккө береке берсин. Орунан сүйрөлө туруп, атасынын ирчи баскан кыз атлес көйнөк киймек турсун кездеме саткан тарапты көргүсү келбей калды. Атасы менен кызы кол кармашып, куру кол базарлыксыз үйгө кайтышты. Кыз болсо тааныбаган жат элде тамагына тирилген ыйды араң токтотуп келатты. Жолдон базарга келген кимдир бирөө тааныштардан чыга калып, кандайсың, көйнөк алдыңбы? Деп койсо эле, озоңдоп ыйлап жибергенге даяр эле. Автобекетке келип, Баткенге кетчү автобуска отурганда, айылдаштары бу атасы менен кызынын куп-ку болуп бозоргон кебетесинен эле буларды базарда кисапыр тоногону сезишти. Эч кимиси үн катпады. Суратпай эле булардын жол кире акысын төлөп коюшту. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Топчугүл Шайдуллаева. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнес Кыяз.